A sada još jedan pripadnik 502. Viteške brdske brigade, Pajković Mirsad Febo. Fin. U odnosu na... Hvala. Dobro, ja ne duljio. Čućemo sve. Pjesma je namjenska, urađena je za 502. brigadu Vitešku, najbolju brigadu. Nikad neće pasti uz armiju našu, morom će nam rasti. Brigade su sve, svima nama drage, a uvijek ima najdraža, što nam srce krade. Eto druga Viteška, to je Božji grad, cijeloj Bosni i narodu daje čudnu čast. Eto druga Viteška, to je Božji grad, cijeloj Bosni i narodu daje čudnu čast. Leti oko nas, uz viteški ples, pjevajmo u glas. Eto druga Viteška, to je Božji dar, cijeloj Bosni i narodu daje čudnu čast. Eto druga Viteška, to je Božji dar, cijeloj Bosni i narodu daje čudnu čast. Eto druga Viteška, to je Božji dar, cijeloj Bosni i narodu daje čudnu čast. Cijeloj Bosni i narodu daje čudnu čast. Hvala Bihać. Nekad bio pripadnik ove brigade, ali uvijek ostao uz nju. Između ostalog pokazao je to i na taj način što je veći dio svog pjesničkog opusa posvetio upravo ovoj brigadi. Ala Gajdinović. Salam i pozdravljam sve prisutne. Razlog ovog mog dubokog uzdaha nije trema. Ona svakako ne. Prije tome uzrok plima izmiješanih osjećaja kojima se teško opravati. Za večeras iz mog opusa ratne poezije odabrao sam dvije pjesme posvećene 502. slavnoj i 502. viteškoj. Prva je oda 502. slavnoj. U Unsko-sanskoj grupi pobjede iz cuga nizala je samo legendarna druga. U korpusu petom prva posta glavna, 502. slavna, 502. slavna.
od domaćih gnjida i četničkih šuga branila nas hrabro slavna 502. Legendarne muhe, tigrovi i rode do sunca slobode ponovo nas vode. Za budućnost našu ti si mnogo dala i u to ti ime od sveg srca hvala. Druga je posvećena naravno 502. Viteškoj. Kad nas sinđirima opasaše, rekli smo smrt ili sloboda stvarna, nismo dali da nam sjeme zatru, prva si postala legendarna. Hrabro si išla iz bitke u bitku, uvijek prva i uvijek glavna, i dok su neki bili na početku, ti si već postala slavna. 3. godina vihora ratnog, u krvi minu, opora i teška, amanet ispuniše heroji tvoji i ti postade viteška. Za sve do sada učinjeno, u ime krvi koju si dala, za legendarnu, slavnu i vitešku, od srca aferin i hvala. Ne bih vas više zamarao, ali poslije akcije 5. korpusa su zaslužile da uđu svakako i u pjesmu. Jednu sam posvetio tom periodu, a zove se Bosanski bljesak. Na cesti Petrovačkoj jurišnici, hiljade muđahida u koloni, pred njima bježe grabljivice, Karadžićevi poltroni. Bosanski Petrovac slobodi pjeva, a naša srca od grmeća viša, od Petrovca ka ključu nebeska sila hrabro juriša. I već su ključ otključali hrabri vitezovi korpusa 5. ali stali nisu jer Bosna zove da ispune riječi zavjeta svetog. Dok naši heroji nemani jure, bošnjačko srce još brže lupa, na slavnom putu korpusa 5. slobodna posta i bosanska krupa. Od čega li je ta nebeska sila kad ne zna za umor i nikad joj dosta? Vođena sigurnom rukom heroja, sloboda dođe i do Sanskog mosta. Bosanski novi, sloboda već grli, a i prijedoru se slatko smiješi, ali naši junaci stati neće dok se Bosna krvnika ne riješi. O Bosno draga, slobodna bit ćeš, u skori osvit budućih dana, na tome putu najveći je zalog generala Atifa i Ljiljana. Hvala. Muzikom smo počeli, pa muzikom i završavamo. Malo prije sam čuo da je neko iz publike pominjao ime poznatog estradnog umjetnika, čovjeka koji je pjevao i Bakšajšu, i Začiću, i Pušimu, i Bihaću, i Sarajevu, i Goraždu. Čovjeka koji je za razliku od drugih estradnih umjetnika tipa Halida i Šerifa ostao vjeran svojoj domovini, ostao u njoj i ostao sa svojim narodom. Ibro Salmanović. Jedinicu. Pravi momak viteškoga srca, pričali su oni što te znaju. Cijela Bosna ponosi se s tobom, ti si ponos za Bihaćku raju. Cijela Bosna ponosi se s tobom, ti si ponos za Bihaćku raju.
navijačku raju. Aman, aman, za Savijom zaplakala Bosna. Aman, aman, suze teške polovne strijele. Osvetnica bit će suza svaka, svog sina heroja osvetit će Bosna majka. Osvetnica bit će suza svaka, svog sina heroja osvetit će Bosna majka. Tvojim putem idemo do kraja, ne smijemo i nećemo stati. Aman, aman, za Savijom zaplakala Bosna. Aman, aman, suze teške polovne strijele. Osvetnica bit će suza svaka, svog sina heroja osvetit će Bosna majka. Osvetnica bit će suza svaka, svog sina šehida osvetit će Bosna majka. Tvoju neju i magnu, želju, tuga slava, beskrajna ko more. Ovom pjesmom svom milom pošalju, sela ne šalju u dženecke dvore. Ovom pjesmom svom milom šalju, sela ne šalju u dženecke dvore. Aman, aman, za Hazimom zaplakala Bosna. Aman, aman, suze teške kome strijele. Osvetnica bit će suza svaka, svog sina šehida osvetit će Bosna majka. Osvetnica bit će suza svaka, svog sina šehida osvetit će Bosna majka. Idemo svi za naše legendarne muhe rode i čuture. Tako je. Šta se ovom tamo čuje pod tom radiom? Šta se ovom tamo čuje pod tom radiom? To se moli 500 druge viteški bataljon. To se moli 500 druge viteški bataljon. Idemo, najbolji slovijače. Muhe
za peti korpus. Tigar vatri naređuje, a Viloni prati. Tigar vatri naređuje, a general prati. Do Petrovca i Drvara mi nećemo stati. Do Petrovca Savskog mosta mi nećemo stati. Idemo! Najbolji smo, hajmo da čujem. Svaka čast, najbolji smo mi, pa najjači smo mi. Buherode i čupre, legendarni tigrovi. Pa najbolji smo mi i najjači smo mi, Buherode i čupre, legendarni tigrovi. Najjači smo mi. Hvala lijepo. Hvala puno. Armija Bosne i Hercegovine dolazi, tuga noćas mi domovino majko prolazi. Tuga noćas mi domovino majko prolazi. Idu za narod, hrabro bore se, pobjednička pjesma čuje se, čuje se. Jednom shvatite, hej gore s brda, idite, idite. Ovo je Bosna, jednom shvatite, hej gore s brda, u Rusiju idite. Sa tobom u srcu bori se sada, hej Bosno. S tobom u srcu bori se sada, hej Bosno. Idu za narod, hrabro bore se, pobjednička pjesma čuje se, čuje se. Ovo je Bosna, jednom shvatite, hej gore s brda, u Srbiju idite. Ovo je Bihać, jednom shvatite, hej gore s grabeža, u Rusiju idite. Lina, la, 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 lina,
ima problema sa telefonom, nekog zove, a pojma nema koga zove. Mani, sačka da najavim. Ajde, Boran, bježi, pušćaj. Mirso! Jeli Boran Bihać? Mirso! A gdje si jebeo te čupava? Slušaj, va. Sejfo ovdje, slušaj. Jeli Boran, me moraš spojiti s 502. Ma kakva 501? 502, va. Šta ti je, Boran, pa nju spominješ, prvo se uz bismile proučiš, pa onda je spominješ. Pa, jer slušaj, Mirso. 501, jest da je 501, ali 502, ona je druga zato što nije prva. Ali je prva bila, znaš zašto? Na postrojavanju. A da 502 je ratovala. Slušaj, onda što je najinteresantnije, Bolan Mirso. Nemoj me prekidati, Bolan. Čut kad ja pričam. Bolan, slušaj. Pa znaš li da nju vodi najjači afričko-indijsko-bengalski tajger? Pa šta ti je, Bolan, jesi živ bio? Nego slušaj, Mirso, da ti kažem ja ovako nešto. Znaš ti, Bolan, onog najvećeg komandanta bataljona YouTube kaže, znaš, sad ću ti ispričat nešto ovako za njega. Kad je ono jedno bilo na grabižu nešto tuča, njegovi ufatli jednog četnika, kaže, drž ga mamu. Šta je? Daj, svaša komanda iskupla, ne mogu bolotije četnika iz ruku. Eto legendarnog jutija dozdo. Braćo, sestre, držite se. Ovog ubijete, morate ga ubiti, ali dajte ga prvo da ga ispitam, a drugo kad upatite njega razderite. Jeste čuli? Ma nego slušaj, Mirso, znaš kako ovdje kod nas? Bolan, slušaj, pa ja sam ti došao tamo u Bihać, Bolan, došao sam. Sjećaš se kad je bilo ono, ja, Avlija, on kao meni ono, ja sam tu i ostao, pa nisam ošao u drugu brigadu, ni u jednu, ni u ovu, nego 502. Ona ti je legendarno slavno viteška. U njoj, onaj što drži magacin je vitez s oklopom. A kamoli onda onaj što je u tigrima. Nego slušaj, kako je onaj naš komandant Bolan Tajger Hamdo, kako je jeknuo Fikreta, neki dan čuo sam da je crknuo. Valjda bila Sullivan emisija, ono opstanak. I pokazala se 3 tigra, on umro odmah čoj. Koliko se boji sam spomeni tigra, gotovo je. Nego Mirso, slušaj, još nešto da ti ispričam. Neki dan sam ti vrate mogao poginuti. Ne znaš zašto. Aba ja papa, Bolan, idem cestom, Bolan, ušminko se to fol kao nešto ja pijem. Ide sa mnom ja, moj prijatelj, kad ide jedan nane i jedan did, onako svoji do 68.000 godina, 68 godina. Idemo cestom, on ispred nas, a nas dvojica za njima, ja ono kao fol mig, kažem njemu, slušaj, pita me on kao, pa jesi li bio na liniji, šta ba na liniji, kakvoj liniji bila? Ma ja neću, dok mi je babo ovako dobar, ja neću niđe. Kad did uspori. Pa kaže, kako, ma hajde Bolan, šta ti je, kakva linija, Bolan, ja da idem na liniju, neću, nikud dva, vidiš, ovo je za mene šminka, elegancija je to. Kad did još uspori. Rekao, šta, ma najzad ne interesuje me ko ide na liniju, ja neću završeno. Kad did stade, okrenio se pa ist meni, jel, kaže mali, ko ti je čača, jebem ti klicu. Rekao, što, ko ti je čača moja, 4 idu, a ti hodaš ko majmun. Rekao, dide, izvini da se... Zaveži, zaklopi! Rekao, dobro, dide, ja ću bježat. Ja ipak mislim da je bilo kratko, ali slatko. Bio je ovo Safet Jakupović, nisam ga stigao malo prije najaviti. Poštovani naši posjetitelji, ovo je bio 45-minutni rezime kulturno-umjetničkog stvaralaštva u jedinicama 502. Viteške brdske brigade u ovome ratu. Uz naše nadanje da ste se večeras prijatno osjećali ovdje, još jednom vam se zahvaljujemo što ste nas posjetili. I da ne bi iznevjerilo ono staro pravilo da se sa pjesmom završava, još jednom Okus meda. Kakva je galama, odzvonila
Hvala lijepo. I dok se izvođači iz 505. Viteške brdske brigade pripreme za nastup, jedan monolog mog i vašeg prijatelja Izeta Hošića. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha Đelešanuhu, sveopćeg dobročinitelja, milostivog, samilosnog. Ko ubije jednog nevinog čovjeka, kao da je sve ljude pobio. Ako spasi samo jednog nevinog čovjeka, kao da je sve ljude spasio. Moj Bože, da se sažeže sav svjetski gad, nisu potrebni ni oganj, ni oružje. Potrebna je časna, iskrena služba istini, kojoj treba da je odan i onaj koji zapovjeda i onaj, Bože moj, kome je zapovjeđeno. Samo tako, Bože moj, samo tako na ovome svijetu pobjedit će pravda. Jedan što je primao dare i udare sudbine jednakom hvalom blagosloven takav čovjek, jer takav čovjek živi u Bosni. A Bosna je najzamršenija stvar na svijetu i niskim se istorija nije tako pošalila kao s Bosnom. Ima jedan pisac koji kaže da smo mi najzamršeniji ljudi na svijetu. On kaže da smo mi jedini ljudi koji zadržavamo vrijeme u strahu od ma kakvog rješenja. Kaže taj pisac da je nesreća što smo zavoljeli ovu svoju mrtvaju, pa ne možemo iz nje, a sve se plaća, pa i ta ljubav. Kaže taj pisac, zašto smo pretjerano i meki i surovi, raznježeni i tvrdi, zašto se samo Bosanci zaklanjaju za ljubav, jedinu izvjesnost u ovoj našoj neodređenosti? Zašto nam nikad nije bilo svejedno, a kad nam nije svejedno, znači da smo pošteni. I izlazi iz sarkofaga, koji izlazi iz sarkofaga, narod koji izlazi iz sarkofaga. Dragi prijatelji, ova veličanstvena scena, najbolji umjetnici najboljih brigada su me uveliko posjetili na nedavno održanu smotru umjetničkog stvaralaštva Armije Republike Bosne i Hercegovine, pa mi nećete zamjeriti na onome početnom malom lapsusu. A sada prepuštam mikrofon svojoj dragoj prijateljici iz 505. Viteške brigade. Poštovani gosti, dame i gospodo, borci i starješine. Na samom početku našeg večerašnjeg programa želimo vam prenijeti iskrene selame od boraca i starješina 505. Viteške brigade kao i građana najmlađe opštine u Bosni i Hercegovini. Prije nego krenemo sa našim predstavljanjem, pozivamo vas da se učenjem Fatihe prisjetimo svih onih što svoje živote ugraduše u temelje države Bosne i Hercegovine, u našu budućnost i slobodu koju uživamo. El Fatiha. Neka im je veliki rahmet. Pozivamo Nedžiba Vučelja
da nam odrecituje pjesmu o Izetu Naniću, komandantu 505. Viteške brigade. Kada je veliki bosanski pjesnik Enes Kišević boravio u Bužimu, bio je dirnut svime onome što je doživio i vidio. Nakon 7 dana iz Zagreba mi je pristigla pjesma koju je ovaj veliki pjesnik posvetio komandantu 505. Viteške brigade Izetu Naniću. Čehra svjetlosti i pri namazu i u bici lice komandanta Nanića istim sjajem je sjalo. U svijetu ovom punom licemjerstva na Izeta se već 1000 godina u Bosni i Hercegovini kao na sabah mladi čekalo. 1000 ljeta majke Bošnjanke pod srcem ga nosile. 1000 ljeta iz utrobe u utrobu nerođena prenosile. To sjeme prkosa, sjeme patnje, otpora sjeme. Da bi ga rodila majka Rasima u pravo vrijeme. Majci Rasimi, ženi Ibrahima iz Bužima, u najpreči vakat Allah Đelešanuhu podari sina. Sina kog ne može se nagledat djevojka. Sina da ga nosiš između 2 oka. Sina da priroda se s njime ponosi. Krajišnika silna, Izeta sina čehre svjetlosti. Da digo je ruku, za njim bi voda. Za njim se gora prenula, za njim bi ptica, za njim bi šuma, za njim bi munja krenula. Ljepšega vođe ne pamti zemlja da njom je hodio. Da vidim Izeta, hvala ti Allahu što si me rodio. Kud Nanić prođe, za njim sloboda caruje, za njim se cvijet, za njim se svjetlost, za njim se dijete raduje. O Ćorkovačo, o Busio, pustio ognjena, o smrti bijedna, Naniću nisi ni do koljena. Post scriptum. Izete Naniću, komandante 505. Dok je Bošnjaka i pamćenja, dopusti da uz tebe i ova moja slova svijetle. Jer kad sve sagledam, sve zaokružim, meni je srcu najbliži Bužim. Bužim samo Allahu služi, samo Allaha Bužim se drži, u čaški neba, krajine čaška, Buži mi nebo, ruža u ruži. Nakon 3,5 godine užasa, patnji, bola, beznađa, ali i prkosa, inata i blistavih pobjeda naše armije, postajemo svjesni onoga što se zove sutra, onoga što se zove budućnost. To je ono što je kao tiha nada bilo zatamljeno u nama danima kojima nismo znali kraj. Prošli smo, nadamo se, kroz vrijeme u kojem je svako od nas donosio vlastite odluke. Moralo se jasno kazati i pokazati šta, kako i gdje. Bez obzira ko smo, čime smo se bavili, svi smo bili pred istim patnjama i odlukama. Čak i u ovim strašnim vremenima pokazalo se koliko je bilo teško i nezahvalno biti ono što se zove umjetnik. Rat i sve ono što on sa sobom nosi prisilio nas je da se borimo sa perom, fotoaparatom, kistom, pjesmom. Nismo svi sazdani od iste materije, nisu nam svima date iste karakteristike i sposobnosti. Nije bilo ni vremena niti uslova za nekakvu originalniju umjetnost, ali večeras u jednosatnom druženju sa nama predstavit ćemo jedan dio umjetničkog stvaralaštva boraca 505. Viteške brigade iz Bužima. Nećemo pričati više, pustit ćemo pjesme da same govore.
muzička sekcija 505. Viteške brigade Behar i Ibro Salmanović. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Ima jedna brigada, o njoj pjevamo sada. Nek se čuje, nek se zna, to je braćo Bužinska, Viteška brigada. Nek se čuje, nek se zna, to je braćo Bužinska, muslimanska brigada. 505. Bužinska, muslimanska brigada. 505. Bužinska, Viteška brigada. U boj kreće, sve do Drine, sve do Drine, ona stati neće. Sve do Drine, ako treba, ona stati neće. Otimamo zisove, ubijamo četnike, pjevaj Bosno, nek se zna, to je braćo Bužinska, Viteška brigada. Pjevaj Bosno, nek se zna, to je braćo Bužinska, muslimanska brigada. 505. Bužinska, muslimanska brigada. 505. Bužinska, Viteška brigada. U boj kreće, sve do Drine, ona stati neće. Sve do Drine, ako treba, ona stati neće. Kod nas nema merhameta, nek se čuje na kraj svijeta. Pjevaj Sano, nek se zna, doći će ti u pomoć Bužinska brigada. Pjevaj Sano, nek se zna, doći će ti u pomoć Bužinska brigada. 505. Bužinska, muslimanska brigada. 505. Bužinska, Viteška brigada. U boj kreće, sve do Drine, ako treba, ona stati neće. Sve do Drine, ona stati neće.
Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ya Ako Bog da neće, pjesma nek se